Yang kata cocok NA le. Baik ate yodang imum le permoh kadang kah. Bak permoh yodang. Hai ki bandung kudang ini kah napu kadang juga. Adapun temayang masing-masing. Nya baik na menan, taci coba le katanya. Ang wate ka menikah kai keun leu reung. Semoga menjadi keluarga samara. Aulian kana doa semoga kamu itu mawaddah wa maghfirah wa rahmah. Temayang jemaah mesti gatan. Le perumoh katanya apa ni? Irempak putu hasai ni preh lakoi dai mum. Menyabit hat ikarat. Menyebit tak ikadak yo dai mum kada berah. Oh bekai ancam-ancam long. Kankah mentang naurina. Nyamban ilhap. Nyan dak calon-calon dara baru awakah itim, ba ingin nak kayak beut tiap malam. Harapan menjadi imam yang benar. Oh wateli menikah kai mum sithat. Hai mana urang. Ate beut ate beut urina. Hawa ada gede biar ada temayang jamaah keluarga. Mampakah ni dai ibu abu namanya. Gi udang ka mau mah. Gapakah kadang kah ju na pupua. Hai kamu pegah kiban tadang mai ka mundang ka mau urina kah na pua becu-becu tahu. Nya paling ke urang le katanya kah na tadang imum kur lain bejet ke imum keluarga dro tu. Nya inan letak bahagia katanya. Kebahagiaan dalam keluarga lihat teman jamaah ngemprumoh tu. Danyo dang imum. Kan orang yang lari. Purno Jadi tanyo dang imum perumoh dang ikut. Tak baca Fatihah hayu biru. Ni tak kira-kira ayat hanaga timang. Tak pubi becut. Ke kuluhu ke dihilai. Kuluhu kalau ada binah kalau ada falak yang kajian tak apa nak tak samadiyah tapi. Watel lihat semayang. Kabere. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak baca astagfirullah melihat teruk, salawat melihat teruk. Online tak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak putar ke ulikut perumoh di noi samping hikip. Cukup mangak nyambah berdua ai gede. Kena bila? Hai, olian icok jaro katanya kan bantah putar ke kenau samping kang perumoh dek. Bantah putar ke samping icok jaro kan. Ya, icok jaro icum. Icum jaro wali promo. Leh icum jaro icum tuut. Allah wa malaikatahu yusalluna